dayedini ekwakoko piemu ewokumase maami bia wo free eye anomanche abusiafo nyoma bia wada na bia na se ni ye bia wa politimu pasanka wo ba be ya ejinya menkoa ena edi na fufie achesenka enede nkoku ye wo no akasa ne ba e de free atasefo asasi yi so na nsentemu ede nyoma ekoso se wa hu se yeku obi ato hanu ma de obehua ene se obi akwa yese nipa so na sia yese obenti wa yese na nsinche se nyoma ekoso no eni enyan pa eye na ma me wedi infisha aduanan betwe 40 years acheso wo kuma se anomanche afa eye wo no akasa ne ba wedi 7 years edufie enso ede no ahye botomu dedededede na kwakotiemu ewo eye abrepo achesenko wo kwakote apada ne afisu se teneke no anu no enya yesi be mu apada ne achi kra edium na mami ye ndudu na eta ehunu so okuta boto a omu ne sem enuane eni ebiomu nsusu nyoma emu yama eye efiade ne dekeka eye ehun ti no wo ampe ama wo eni edechi detia another time mami ekura eye sasakru na ebro mami kokko piemu ewo abrepo ya bon kakesi mu big gata kokko piemu ewo on matches wo ye na adwe se wo koto eye apada wo no ankasa achi no awo no busome enkuno atinya titi na mana bedroom fisha enso no na achese wo ete eye voice se apada no esu ebi na ma me yes wo dia de ne eltu bonkari na achese de kuno aso ma me ne nine de na empne se wo be kono eno ene ma wo ni eba wo mo so se de bi o de den ene wo so ne ne so mo twi ebe ma me no ne ebusuafo wo mo efre na obi mbro na sese nkofo ebo dompim ebe piemu ewo ohoro ma tese ebusuafo na tese onu akasa ne ba na wo piano anase wo de no eba koto bonka kese no do na aposifo ene no etwetwe nkomo ye na tese ma mi nsem a wo ka ene se mudie wunnim se won bi ena ehye mo se eye den ena eye no anu tie ma ni disanya mo nsem wo bi na ebusuafo mo men kokotie eye ensem no mu nchi wo akasa emba ne ba ye beto aso Asana befe eko don hwiri mu ani na yenya enkra efiri eye abrepo ahisi asem a ehyi ho no enye sebi enkwada asem na enye fedi agro kra kan se otusa maami bi a wo entie beye aduanan de ekoro no mu maami aso le ba onya enfie enso de kro npa atumi atutumrika efiri wosusa anomanye ho baabi polasi na ofri na oso ne bayi ensa efa botoka ho seka nana Abraham ekoba fodi na wa friendship afadi na odi Isaac na ekono kamese mami boto a ekura no ebinim kura keka se ya bankuni ensuo bi ene wo mu safodi na odi kobo ne ba no na odi no ekwa akoche obomodi etine tratra ya ewura mu esane abrepo esubonte na subonka kese na eda sabia yekan ya ewura so ewo ho no mu wono ma na wo ha oni ehuru bie ekirese na omo enimu ara se maami dema odineba na ekoho no akwa akoye den omo chesa kora bi etiatiemu omo ampa mua etoso mienu osatiatie mo je na hono ya yedi enti ababa ono nso ewo benfie be edunchia nso ka se die mtie na mo gimoni mu mienko na yenko omo koya maami na one ne ba wo hwie nso yi eti gata ya no na maami ayire se wo toya akwada no edina ato bonkan mu a na yire no na ozukura se umia na mene enti bro mkodo ombisa se de na aye no na kwada ne ntumi nkasa de ordinance na yire sa maami ne peso okunu enti hono mu a na omochie mu ma mrantie o yire maami na ofa abofrei se nya abetru ye Facebook won mu a ebra ikodu sa si wono na ne ekoso enyina eno no na omo ekire se maami ubisa no
ana de o ka say munimti say konko na abehye mu se je na abehye mu me ne o ka say nam say ye nimrenti no posifo aye awo boshe district police command no e bo modi by my chief inspector ankasa on the station master inspector chief body can come by ebeje mami ene abofra na say no ka say no wadna abedru aye boshe police district commander wo bi say mami no na waye hwemu ade kwa ka mami a e ma ono atumi eso ne ba watem no awo no ensa se woko na wakakodi na aya wono no bra approach for aya ehwemu na abusiafo say ena ensem no asi koye wawati bi ewo waso no tse asem no akwakodwemu ewo Bushen police commander wo mo enimu ajeso wo mo ehwehwema hu de ntia mami oye na adwen anase wonya sa adwen se wotu sa anamo nanso so ye utie per report na ba na de mami nsem a wo kan se wunimu ntia se wo kokun ena bebe she mo se Abraham Sarah de bi se ye kacha Abraham so kokun Isaac awo fa no ana wo kokun se lubi ena na ye wo kokun kacha ne so kokun ya wo bi entimi enche ebi omususu no se ye kokun bi ena aba pesha no ena wo ye sade na untimi enche na so wo yo no na dwini ne tiri mo polo wo susu ye na de se wo di sa bonu fosem no ena emra se nkrofo so ni mu anuti ena wo hye dan no ka me ho aso wati na nia ya so obi aje se ya buye ne se dam na je se wo ye sa ne ye ne dia obi entimi nche se de mfonyi na etwebon wa huhu eye ebi na je se de ba bia empenso no edro no abusuafo awufo mu mpo ena eku wo mu menka ye se anka nkrofo foforo ena ya na wo mo fa nkrofo ma ede wo nkokọ ye nyoma ense emfata na su ni nim da se ebinu mo de wo mtimi akokodoma wo ma wankasa wo ba wo no abosome enkunu wafa ye funu bosome enkunu fo mu atete emu ohaw ne nyoma nyina ntimi atete akwada na tete wo mabra mu ahwe abedu se wedi 7 good years enye easy o no bia na edu sample so no ebinu mu bedu ho na tete wo mabubu ebinu bedu ho ma ya fo na so no de wanya no a wo just woti akọ na so de na akọ hye botom ana tese ko wode no akọto abrepo bonkam ofri ye tese anomanje akwa kopiemu wo abrepo na tese wo ye na tese wo dupone no ankasa na so se asem akwa kopiemu wo Bushen police station na tese empenifo eguso hwehwemu na busiafo yesu ye di ensem no ejina de befiri mu ababia no ye betimi de baba ababa beso na wo hwe maami anamonto otu ya wo susu no eden ena wo betimi aka edia fa oduro na so susu se ebe na akwada na so ade na so ade a sa ena wo se untreati akwada na so ade esi efa abusiafo ensem we de ye tiase a enyiye ene hu susu a enyiye na susu ye di nsem achi se de di kan ekan na de befiri mu ababia susu ye de baba ababa so mu so subscribe to the channel na ye efa ema ye follow ye ye IG page ene Twitter page @tumagh_ Facebook and so @tumagh adoma no so ehunnya se nia so se de bia nya upload video bia wo so wetini enya notification or phone laptop and asset or tablet and so me di dwumede mu channel me di ede ekwesi kapa dasne ebesan edi ehia ebi makam